Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim orah gnezda. Evo šta je potrebno. 250 g margarina, 100 g kristal šećera, 1 vanilin šećer, 1 jaje, 50 g kakao praha, 400 g brašna, seckani orasi i Nutella ili 100 g mlečne čokolade. 250 g margarina ću umutiti. Dodat ću 100 g kristal šećera, vanilin šećer i 1 jaje i nastaviti da mutim. Dodat ću 50 g kakao praha i postepeno ću dodavati 400 g brašna. Možete da mutite mikserom sa nastavcima za testo, ja ću umesiti rukom. Mesim dok ne dobijem kompaktnu masu. Od pripremljene smese vlažnim rukama pravim kuglice. Težina je po želji, ja ću ih praviti od 20 g. Napravit ću udubljenje i uvaljati u seckane orahe. Slažem u pripremljen pleh. Gnezda stavljam u rernu zagrejanu na 160 stepeni. Potrošila sam 100 g seckanih oraha. Pekla sam ih 20 minuta na 160 stepeni i ostavit ću ih da se ohlade. Pomoću šprica ću gnezda puniti Nutellom. Prijatno! Njam njam!